ثم إن المولى إسماعيل قصد المغرب الأوسط بجيش عظيم، وأقبل إليه من عرب تلك البلاد عدد عظيم، فبايعوه وساروا في خدمته. ولما علم والي الجزائر بذلك وربما أنه يؤدي إلى العصيان، أرسل جيشا عظيما من الترك لصده، فسار هذا الجيش حتى نزل أمام محلة السلطان على وادي شلف. ولما رأى الأعراب وغيرهم من الذين اجتمعوا على المولى إسماعيل عظم جيش الترك وضخامة مدافعه وجودة تسليحه، تسللوا عنه ليلا بحيث لم يبقى معه إلا عسكره الذي جاء بهم من المغرب، فقفل راجعا إلى بلاده دون قتال، وترك للعثمانيين ما كان استولى عليه من المغرب الأوسط عام 1089 هجرية، وصار الحد بينهما وادي تافنا. بدأت حملة جديدة في العام التالي عام 1679 نحو الشرق على الطريق الصحراوي. انضمت لإسماعيل قبائل بني عامر والدخيس والحميان والعمور وأولاد جرير والحرار والهاشم وغيرهم، الذين قادوه إلى الصحراء تاركين تلمسان على اليسار. عند الوصول إلى مخيم على ضفاف شلف، وجدوا الجيش التركي مثبتا على ضفة النهر كاملا ببنادقه ومدافعه. وعند حلول الليل، فتح الأتراك النار بمدافعهم، وفي نفس الوقت دقوا طبولهم وأشعلوا النيران. عند سماع هذا الضجيج، فر العرب المذعورون في الحال. وفي صباح اليوم التالي، لم يبق للسلطان سوى جيشه النظامي، حيث فر أعوانه من القتال. جلبت عملية التطهير التي أرسلها الأتراك إلى إسماعيل كتابات مولاي محمد الشريف ومولاي رشيد، والتي من خلالها حدد هؤلاء وادي تافنا كحدود بين الأراضي المغربية والأراضي التركية. وعليه طلب الوفد من السلطان إخلاء الأراضي التركية وعدم تجاوز حدود ولاياتها. تمت الموافقة على هذا الطلب وعقد الصلح بين الطرفين. منذ ذلك اليوم، لم يعد السلطان يثق في القبائل العربية، ولم يعد يعول عليها مرة أخرى. ثم عاد إلى المغرب. Il y a toutefois un roi qui s'appelle Moulay Ismaël,
Moulay Ismaël, est pratiquement contemporain de Louis XIV. Donc il règne à partir des années 1670 jusqu'au début des années 1720. Alors lui, il va se battre sur tous les fronts en même temps. Il va se battre contre les chrétiens, il va se battre sur le plan extérieur également contre les Turcs, parce qu'il faut savoir que l'Empire ottoman couvre tout l'est de l'Empire du bassin méditerranéen, donc le sud-est de l'Europe, depuis ce qu'on appellera plus tard la Yougoslavie, depuis la Bosnie-Herzégovine, quoi. Donc l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, tout ça est ottoman. À l'époque qui nous intéresse ici, 17e et 18e. Les Ottomans occupent la Grèce, ils occupent la Turquie actuelle par définition, ils occupent l'Irak, ils occupent la Syrie, Israël, le Liban, tout ça ce sont des pays actuels qui n'existaient pas à l'époque bien sûr. Ils occupent la côte ouest de la péninsule ibérique, la péninsule est, la péninsule arabique, excusez-moi. Ils occupent également l'Égypte, ils occupent la Libye, ils occupent la Tunisie, l'Algérie, mais ils n'occupent pas le Maroc. Donc, le Maroc a été le seul pays d'Afrique du Nord à n'avoir été jamais occupé par les Turcs. Quand vous étiez en Tunisie ou quand vous étiez en Algérie, c'est des pays qui n'existent pas à l'époque, vous avez bien compris, enfin les territoires, vous étiez dans des États vassaux de l'Empire ottoman. Vous aviez à Tunis un bey, B-E-Y, et vous aviez à Alger un dey, D-E-Y, un D, un B, un D. C'est pour être audible que je l'ai prononcé en distinguant donc les voyelles. Voilà. Mais au Maroc, vous aviez un sultan, parce que le titre que se donnait le roi du Maroc, c'était celui de sultan, ce qui veut dire vraiment chef d'État. Le seul à se donner un titre semblable, c'était le sultan d'Istanbul, c'est-à-dire l'empereur ottoman. Donc, le roi du Maroc est sultan, chef d'État. Alors, il se bat, je vous ai dit, Moulay Ismaël, non seulement contre les chrétiens, il se bat d'autre part à l'est contre les Turcs. Il va pouvoir simplement fortifier le Limay, c'est-à-dire la frontière entre le Maroc et l'Algérie, pour faire bref, ça ne correspond pas exactement au territoire actuel, mais enfin en gros c'est cela, la frontière orientale.